تماشاوانین هجای وارباش هفته به دم استودیوین روداوی لهولیر ایرو 26 ماه نهانه دل بخوین دارم بولتنه که نوشن جوارا پیش کشتکم دست به که سرچه. The Secretary General his heart has been very close to the Kurdish people. He has seen, as High Commissioner for Refugees, he has seen Kurds as refugees. بردف که سکرتر گشتی نتوان یک بوی استفان دوجاریک جروداوی را گوت دل سکرتر گشتی پر نزیکی گل کرده. پیوست لحر دره کرد ماف خوب دست خوب بینن و دوی بن پیکرنین لعفرین راوستن. ده انجام بمباران اسرائیل در سر باجاروک غرایب للبنان سه ولاتین جعفرین کجمالبات که بون هاتنا کشتن. 7500 کوچبرین سرکانی لدبستان حسکی هاتنا بجی کرن نهات پلان کرن کو کام ورن برفره کرن و او کوچبر لج دبستانان ورن درخستن. سونیا الماجری کو جنا سرکرده کی داعشه بسوجه اشکنجه کرنا کچک ایزیدی و برچی هشتناوی لسوریه لفرانسا تی محکمه کرن. تماشاوانین هجا نونرین کردان لیو این لنتوین یکبوی لأنجمن آسایش ناف دولتی تننه لی روداویه روداو لوان مزنترین سازی ناف دولتی بویه دنگ کردان روداو لیو این نونرتی نزدیک 7 میلیون کردکه برپرسی اوفیسا روداوی لنیویورک سینان تونچ دمر لگل بردفک سکرتر گشتی نتوین یکبوی استفان دوجاریک آخفی بحثا چه کرن؟ بحثا دوزا گل کرد و کردستان کرن دوجاری گوت دل سکرتر گشتی نتوین یکبوی گلکی نزیکی گل کرده پیوسته لحر داره که کرد لی هبن ما فی خواب دست خواب بینن روداو لکو داره بگمان افرین جی لوره افرین دروجه ویده سینان تونج دمر جه دوجاریک پرسا روش افرینه دکه بردف که سکرتر گشتی نتوین یکبوی دبیجه او لدجی ویکینه که کسین بیانی لجهن كردان لعفرين بين بجي كرن هروها قلت او قبول ناكن ما فين خلق عفرين يجي بين بن بيكرن بشك جويها في بيفينا لقل دوجاريك نهاتا ما شفكن وين يكوي ما في نتوان د باريزه قبل نتو بريارا بيشروجا خوبخه بدن ددما 1905 دا گلک نتوین آفریقا بون خودی دولت پشتی کو جیوینا گشتی نتوین یک بوی پیشنومه نتوان پجراند لی پیواجوی دوان روزان دا ام نابینن وک بیناک نتوین دن هنه وک کرد اف پیواجوی وی جبو کردان چاوا وره بکارانین جبرکو درفت نایداین بدیتنا من چند دوز کومن نتوی هنکو لسر سینوران بلاف بونه. لافریقای با آوای کیج آوایان ده سردما سرخبونه ده ما اویک هبو. سرکردین آفریقای دوی ده مده بریاردان سینورین خو نگوهر. جبرکو زانی بون چقاس تندو توجی جه پیداد به. به باوریا من دل سکرتر گشتی پرج گل کرد نزدیک بو. وی وکی کمیسار بلند پنابران کرد وکی پنابر دیتنه. لدل مزنیا گل کرجی لبشن جهین دور دیتیه کو چاوا پنابر لخوا گرتنه و چاودیریا کوچبران کرنه ایجار پر گرینگه کو دنگ گل کرد لهر ولاته کی بجین بین آساندن گهداری لی بکرن و ریز لما فنوان وکی هندگاهی وره گرتن دناف هن روشاندا کرد وک نتوک کیمانی تین دیتن لدالی دنداجی دناف آخا خدا کرد قد نبه 12000 ساله دجین آنگو او آخا کردانه و سکرتری گشتی درباره وروشی آگاه داره نوسا سکرتر گشتی مرووکی دیروکیه پر باش هایدار دیروکا هریمه لهریما کردستانی هن کامپین پنابران هنه و گلک پنابرین کرد جی ایرانی تین دوان کامپاندا دمینن لرخنه اوه کو نتوین یک بوی آلیکاری یک باش ناشینه جبو وان پنابران گل راستی اوی چیه؟
براستی نزانم لور به تایبەتی چ دەقەومە ئەس هێویدارم کو هەگەر رەخنەیەن خەلکێ هەبن و خزمەتگوزاریان کو حەق دکن وەرنەگرن کو ڕەوش بگوهێڕە یانژی ئەمێ بقاسی کو گەنگاز ببن بەرسف مجار ئەوە کو دەبێ ئەم ji bîr nekin ku qeyraneke darayiya berdewam heye divê em vê rastiyê jî li ber çavan bigirin ku dema krîzek çê dibe em tenê dikarin ji bo çalakiya xwe ya mirovî pereyan bixwazin îcar hemû alîkariyên me yên mirovî bi tevahî ên pere ji bo wan tên Rewşa Efrînê gelekî xirab e. Li wir hin grûpên çekdar hene dibin kontrola Tirkiyeyê de ne. Di van rojên davî de li gundê Efrînê çalan heye. Bi zordarî Kurdên li wir didin koçkirin. Desta din li ser axa wan, darê zeytûnan çalan dikin, gelek kes li wir bi vî awayî bi darên zeytûnan dahata mala xwe dikin. berî her tiştî em li dijî her cûre bicihkirineke bi darê zorê derdikevin divê xelk karibin li malên xwe bi rêz û hurmet bijîn bi baweriya min em li dijî her tiştê ku wî mafê bingehîn bi pê dike disekinin Gelo têkiliyên neteweyên Yekbûyî bi Rojavaya Kurdistanê re çawe ye, ango koordinasyon çawe ye, dema ku mesele tê alîkariyên mirovatiyê. Tu dizanî li Dêrezorê me yekem karwanê derbasbûnê hebû ango ji devera Şamê hatin Dêrezorê em dizanin ji ber pevçûnên ku li wir didomin gelek sivîl bûne qurbanî ew yek ji wan deverên herî dijwar e ku em ji hêla mirovî ve digêjine lê tişteke ku em bi berdewamî hewl didin bikin çi neteweyên Yekbûyî li Sûriyê be yan ji li cihekî din be em nikarin tam biçin cihê ku em dixwazin biçine divê em li gel hikûmet desilat û desilatên de factoyên ku berpirsin tev bigerin em nikarin xalên kontrolê derbas bikin ango pêdiviya van hemû tiştan bi danûstandinan heye îcar mixabin ev tişt demeke dirêj digirin Jê re dibêjin neteweyên Yekbûyî lê em tenê devletan dibînin. Nebe, divê jê re bêjin neteweyên devletan. Hûn çi dikarin bêjin? Bi nêrîna min divê hûn li gotinên pêşî yên peymana netewên Yekbûyî binêrin ku dibêje em gelin. Mebesta min ji vê yekê ew e ku erê ev rêxistina dewletên serwer e li welatên xwedî sînor. Sînorên zelal di piraniya rewşan de. Em dizanin ku hin cî hene ku danûstandinên dijwar li wan hene lê rastî ew e ku divê her kes hest bike ku nûnertiya wî li vir tê kirin. Loma gava min behsa mafên hindikahiyan kir ku tewra tu li welatekî hindikahî be jî divê rêz li dengê te, çanda te û mafên te were girtin û divê li vir bi rêya hikûmetên welatan nûnertiya deng û çanda te were kirin. Wek berdewamiya pirsa min. Kurd li Iraq, Sûriye, İran û Tirkiye cih digirin. Dema ku devlet tên li vir, xwe pêşniyar dikin, di nav wan de delegasyonên Kurd nînin. Wek bînak, li Tirkiyê 25 milyon Kurd hene û yek delege di nav wan de çûne ye. Baş e, li her welatekî bî tu hindikahiyan dibînî. Girîng e ku li hikûmetên wan û bi rêya siyasetên wan ên derve dengê wan were bihîstin. Bi min xweş e ku ez li vir li neteweyên Yekbûyî gelek medyayên Kurdî dibînim. Bi awayekî ji awayan hûn li neteweyên Yekbûyî çav, guh û dengê gelê Kurd in. Hûn dizanin jinên Daişî ji zilamên wan gelekî zalimtir bûne. Her demê em behsa zilamên Daişî yan jî Daişiyan dikin yan jî emirên Daişê dikin ku zilim kirine zalim bûne. Lê jinên wan ji zilamên xwe ji mêrên xwe gelekî zalimtir bûne. Yek ji wan jinan navê wê Sonya Elmacerî ye li Fransa xweş dayîk bûye. 35 salî ye. Jina serkirdeyekî mezinê Daişê ye. Li Fransa girtiye. Bi sûcê komkujiyên li Sûriyê derkete pêşberî mehkemê. Mêrê wê navê wê Abdülnasir bin Yusuf e li Sûriyê berpirsekî mezinê Daişê bûye. Sala 2015 keçeke êzîdî ya 16 salî biriye kiriye yanî. Sonya ew keça êzîdî kiriye koleya xwe îşkence kiriye, tîhiştiye, birçêştiye. Mêrê wê jî li Fransa girtiye her bi sûcê terorê û li dijî mirovahiyê têne mehkeme kirin. Ew jî li Fransa ji dayîk bûye, bi eslê xwe Cezayîrî ye. Navê wî jî di nava Daişê de Abu Musenne bûye.
سروک ائتلاف اپوزیسیون سوریه هادی البحر دبیجا تفی حمو استنگیان جی و هفدیتنا اردوغان و اسد پیکوره بحر اروها اشکره کر که ترکیه بحث باش دزانه که سوری نکاره داخازین و پیک وینه ترکیه نل دجیوه که حکومت سوری و اپوزیسیون جیل هفوارن جه سال 2011 و هزین ترکیه بشکی گلکی مزن جباکور آخا سوری داگر کریه و گلک جارانجی ایرشی نافچین ریوبری خو سر دکه که حسده کنترل دکه هادی البحر بحثا کوچبرین سوری جی لترکیه کرو گوت بلکی بکاره به 100,000 200,000 کوچبران مجبور بکه که وگرن لترکیه تجاران نکاره 3 میلیون کوچبرین سوریه به زوره وگرینه ولاتی وان